Hasain Selrunpui Voice Channel Clear tu le ngai thatu te chibai ka buk chewa he channel kaltlang hian dan le hrai le ko thutluk na tharlam ber te wanzar zel tu ane kan hria rangin chimbial pui te ayo in pu LH Zarzolian chuan go to High Court Aizol bencha PIL number 1 of 2021 thelu tin chimbial pui te tana COVID-19 ripui vele ulsam le rang zoka test thuai ni zel theinan RT-PCR khawl Lungleia din thuai ani theinan kotron puina ani lani PIL chungchang hi nimin juni som paruk sang hi som hi pakhat chhun khan go to High Court Aizol bencha judge pani omna division bench ma phar ania mi puiten thil kal phung fel fai zoka kan hriat thiam theinan High Court le PIL chungchang te tlem kan se pasadon ani go to High Court thutmun hi Guwahati Assam omin April ninga sang khazako somni pariat khan High Court hi din ani Northeast State sang te le sikim te hian ashana High Court ne lavin go to High Court hi kanin trom thina amairo chutuna chuan Meghalaya Manipur Tripura le sikim te hian Manipur a High Court sham nei to in go to High Court noya hian Assam ka state ang Pathum Mizoram Arunachal Pradesh le Nagaland chu la obin heng state Pathuma High Court thunpun te hi outlying bench ti ania go to hi mun pui berni in principal bench ti ani zat sang te chu in chokin heng court thunpun sang ate hian rorelin an thutrien go to High Court Aizol bench hi July ninga sang khazako som kwa khan din ni in government complex luang mola kon building hi au meka tuna hian miniko khatla building tharsak mek ni in lu thei thuai be sei ani PIL chungchang hi tliam lo soi le ila public interest litigation hi a High Court emo Supreme Court emo thelu thei ania thilpoi mo bik dingda chanwo palzutna nasapi ka tele vantlang khotlang hmong thei thil sang te Thubuaia nei te chau nilovin midang ten an ayo in High Court emo Supreme Court emo Thubuaia hi an thelu theya chu PIL kan ti tak hi ani State of Uttaranchal versus Balwant Singh Chaufal and others case chuan Supreme Court Division Bench chuan January ni som pariat saki som khan PIL chungchanga in kai hruina guidelines muma tak asiama chuba ka December ni khat sang khaswa somriat pariat a ko thutluk na be chanin PIL guidelines muma tak chu Supreme Court chuan asiam bo go to High Court point January som hi pasari sang hi som pakhat khan go to High Court public interest litigation rules sang ni le som pakhat chu asiam ve bo March ni som pali sang ni som pathum khan go to High Court Registrar General chuan order di chuakin PIL hi outlying bench a thelu ani chuan judge pani thutna division bench lo lai ani chuan judge pakhat omna single bench in alodong song entertain thei anga adu chuan principal seat a po athon refer thei tho bokang ti in order alo siamani he order hi anuwa ti danglam le alina in November ni thum sang ni som panga khan angai kalpui le tura order hi siam ani tuna kan soimek PIL number 1 of 2021 hi June ni som pali khan Justice Nelson Silo ma parni in March ni som pali sang ni som pathuma go to High Court order angin division bench om thei lai ani awangin single bench ma a nilavin division bench ma he PIL hi chhop chuan ni ro seti in order alo siam to a chini chuan nimin June ni som paruk sang ni som hi pakhat khan division bench ma RT-PCR chungchanga PIL chu phar ani ta ani video conferencing mangin PIL chu ngai to ania thuboi thelu tu kil pu jesilan sanga advocate chuan director hospital and medical education Mizoram in civil hospital Lungleia RT-PCR khawl uzodin tluang aral te MLA in June ni som hi paruk sang ni som hi a apek chu buntura ti na lekha ni sari thanga sang ni som hi pakhata alo ti chuat to ki hlotin ali theinana PIL chu the lut anni thu asoya COVID-19 donan sarkarin the top choin secretary to the government of Mizoram Health Department chuan juri som pali sang hi som hi khan lekha ti chuakin civil hospital
Lungleia RT-PCR khawl bun a theile theilo amuna enfiat tura expert team atir thu chu juni som panga sang hi som ni khan news report chuan atar langa report ina soidanin expert team te chuan civil hospital lunglei room pathum chu khawl din na rep chang ni in an enfiat na report a chuan tarlan ani amai ro chu Director, Hospital and Medical Education, Mizoramin Hospital hi avatlo nu in RT-PCR call bun tumna azozita niya thudon aniya. Sawrkar chuan Trunet Laboratory din ani thenan Northeastern Council project apo zui mek thudon ani zui bo. Petitioner ukil chuan RT-PCR call din ani lo lachan ber chu politics borok wang ani thu soin mi puite nun na hlu tak hi politics borok ten om taka wanga din hun lau thon oma optir hi thil dik ani lo ti in court chuan daranga thu pek siam nge turin angen ani court in luk taka angai tu nu in Mizoram COVID-19 awanga thani online lockdown puan ani hian he thipuya wanga mi pui to na hi anasatak zet ani ti atar langa holam taka thil kalpui mai chi ani lo ti chu court ngai dan ani chuti lain kum khat aliam nuwa po RT-PCR donate sa buntum na a ommia lo chu thil mak tak ani ti soin london muna chuan RT-PCR call hi COVID-19 test na man ro thaber ni in Chimbial district Palia cheng mi pui ta na thil poimo ani thu asoi thilom dan enin civil hospital lungleia hian RT-PCR call hi abun the nge ni in alanga sarkar hian ami pui ta na atha thayang ber pek hi ati mak mo ania RT-PCR call chungchang hi politics khelna man ruwa a man lo shama be sei thu ko chuan asoi bo Ministry of Home Affairs in order March ni som hi pathum sang ni som hi pakata ati chua chuan RT-PCR test hi state le UT ten district ina chakjok an kalpui the nana mala hi ti mak mo ani thu soilaya Mizoram sarkarin civil hospital Lungleia mai nilo district capital zone zonga RT-PCR call din tuma ma alalo hi thil mak tak ni in ko chuan anga yani sarkar ukil pu Mizoram chana additional advocate general chu Director, Hospital and Medical Education in RT-PCR called in Tura, many sari sangni somni pakata thupe galo ti chuato bozuina na sarkar hmalakna kim chang ko thriat tir tura pi ania chuba ka heng te hi ko ta thriat tir tura ti ani bo pakhatna timbial mi puita ta na RT-PCR call pek tak document le record kim chang pahina RT-PCR call Mizoram district changa mantheya a omdan kim chang pathumna RT-PCR call man mekin technician amabodat kim chang palina tundin huna lab technician microbiologist le health worker post ni zat le tuna post ruak mek zat pangana health department noya covid-19 sample lak le test pui bom tura mi in pe volunteer mek zat parukna zora medical college RT-PCR laboratory ha microbiologist lab technician health worker le volunteer zat mek zat le shift kata duty za heng zo na sang te hi sarkar pil chuan court a hriat tiranga chuti chuan PIL hi juni som hi pathum sang hi som hi pakhata ngai tu adile do nani